Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar surah Al-Zalzalah oleh Kalestari Ahnan di Malaysia. Silakan Kalestari. Oke, Ustaz, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zilatil ardu zilzalaha. Ini zainya ya. Yang beda yang pertama doang idza. Idza 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 zul zilatil ardu zil zalaha. Coba lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zul zilatil ardu zil zalaha. Kemudian Wa akhrajatil ardu. Oh, tak nampak Ustaz. Oh, jajak. oh iya. Oke, dadah. Saya baca sini ya Pak Ustaz ya. Sama kan? Oh, boleh. Oke. Oke. Sama, Qurannya kan sama. Iyalah. Iya, Pak Ya. Ustaz nanti tegurlah mana. Boleh. Bismillah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Adunya pendek. Wa Waduh, pendek. akhrajatil ardu asqalaha. Coba dunya pendek. Yang pendek apa Pak Ustaz? Zu ya? Dunya ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bagus kemudian. Wa qala insanu malaha. Wa qalal insanu malaha. Kemudian Yauma idin disu akhbaraha. dunya masuk. Masuk Yauma idin tuhaditsu akhbaraha. Tuhaditsu coba tuh. lagi. Ya. Yauma idin Tuhaditsu. Tuhaditsu. tuhaddisu akhbaraha. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Kemudian Bi anna rabbaka awhalaha. ha kecil dulu. Bi Kecil ya. anna rabbaka awhalaha. Awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Iya, kemudian Yauma idin yasdurun nasu astata liyurau. liyurau a'malahum. Iya. Yauma idi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Coba diulang lagi. Ulang Pak Ustaz. Ya. Mana tadi yang
Oh nih, Yauma idin. yaumaidin. Iya. Yaumaidi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Bagus. Tinggal shinnya ya hutangnya. Ash. Shin. Shinnya gede. Ashta. Coba dari sini ya. Ash. Heeh. Ashtatan liyurau a'malahum. Coba ashtatal. Astatan liyurau a'malahum. Iya, kemudian faman ya'mal Wa may f ya'mal famai fa famai famay famai famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. faman ya'mal misqala dzarratin tinnya idhar Oh, ini. dzarratin khairan yarah famai idgham bi gunnah famai melebur masuk faman Famay. ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Coba lagi. Ulang Pak Ustaz. Boleh. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian wa may Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. syarrai nyamber. Syarran Syarrai yarah kurang nyamber. Ayo. kurang nyamber. Hmm. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, saya ulang lagi ya. Nanti baru buat latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berikutnya adalah surah Al-Qadr. Silahkan Kak Lestari. Oke, masih Ustaz. Bismillah. Ya. Inna Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan Lailatul di sini, Lailatil dulu. Lailatul Lailatul yang Lailatul kedua. qadar. Oh, Di sini tidak tadi Ustaz ulang. kurangnya di sini Yang panjang mana? nih. Nih alis Mana? nih. Yang ada alis itu Oh, panjang nih. nih yang Ya, na nih ya. ya inna. Oh, oke.
inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bagus. Yang kedua baru tul tuh. Di sini til dulu ya. Itu kadang-kadang sering keliru di sini. Ya, Tertukar. kita tukar ya. Heeh. Lailatil, di Lailat sini lailatul lailatil. baru ya. Heeh. Oke, Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal lailatul qadar. kamanya jangan kamal, kama ya. Kama, kama, kama. Mm-mm. Oh. Coba lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jangan ketahan. Wa ma adraka ma wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Coba lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Wa ma Lailatul qadar. adraka ma wa ma adraka ma lailatul qadar. Coba lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian Lailatul Qadri. Lailatul qad Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Macam mana Pak Ustaz? Syahr. 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 Oh, Syahr. syahr. Lailatul Qadri khairum Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Coba lagi Kak. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Iya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Kemudian. Tanazzalul Tanazzalul. tanaz Tanazzalul. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Rohnya panjang. ruhnya panjang. Warruh. Oh iya. Warruh. Lagi. Tanazzalul malaikatu Rohnya pendek. warruh Tanazzalul malaikatu tuar. oh macam terus. Tanaz Tanazzalul malaikatu warruhu Rohnya panjang. fiha. Warruh. Tenang ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Oh iya. Kalau nggak kuat sampai situ boleh. Oh macam tu Ya. Cek Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu Pokoknya pendek. warruhu Tanazzalul malaikatu tuar. Ruhnya tuar panjang. tuar. Tuar. Tanazzalul malaikatu Warruhu. Iya. warruhu fiha biizni rabbihim min kullil amr. Min kulli amr gitu. Oh, min kullil amr gitu Pak Ustaz. Min kulli, tapi jangan kullil ya. Min kulli amr gitu. Min kulli Oh. amr gitu, bagus. Yes. Tanazzalul malaikatu Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Sampai sini aja kalau nggak kuat. Nanti ulang lagi.
bi'izni Mhm. rabbihim min kulli amr. Gitu ya, coba lagi. Oh, dari mana Pak Ustadz ulang? Tadi Tanazzalul tempatnya? Oh, oke, bismillah. mantap. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Ruhnya pendek. Waruhu fiha. oh iya, yang panjang Ya, ini Pak Ustadz, ruhnya tanan betul. Mhm. tanazzalul malaikatu warruhu fiha Waruh, biiz waruhnya panjang. Waruhu, hunya pendek. aduh ya Allah. Waruhu fiha. Iya, ayo tenang. Aduh ya Allah, bismillah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Amr, amr. amr, pendek. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kalau nggak kuat bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga ya. Oh gitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Gak apa-apa gitu juga. Diterusin Hmm, boleh. hmm. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kemudian salamun. Salamun hiya hatta Salamun. Salamun. salamun salamun hiya Sala, hatta salamun. salamun hiya hatta mattala'i Matla'il fajr. oh Matla'il fajr. Ayo salamun. oh ada Ada ain. oh mattala'i fajar gitu ya Pak Ustaz? Betul, betul. Oke. Salamu hiya hatta Salamun idhar. salamun Salamun. Salamun. Iya, tenang. salamun hiya hatta mattola'it fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba lagi. Salam salam Salamun. salamun hiya hatta mattola'il fajar. Kolkolahnya jangan telat, jangan matto, Mat matto, matto matla'il segera. oh mattola'il Salamun hiya hatta mattola'il oh matla'il segera. matto Kolkolahnya segera oke. nyamber. Oh, mattola'il gitu Pak Ustaz? Betul, betul. Mattola'il, oh, salamu macam tuh? Lanya panjang. Salamun, Salamun hiya hatta mattola'il fajar. salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, buat Kak Lestari latihan ya. Nah, insyaallah Ustaz. Kalau udah nggak lari-lari insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatil ya, yang pertama lailatil. Heeh, heeh. Nah, saya juga kadang-kadang dulu suka keliru. Oh, pertama ti, keduanya baru tu. Tuh, Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ini ada titik-titik tiga, boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kita sudah berhenti di sini nggak boleh berhenti lagi. Min Oh, kulli amr, salam nggak boleh, karena udah berhenti di sini. Jadi ibarat halte, ada dua halte, ada oh pilihan kita iya bisa ya berhenti ini. di salah satunya ya. Di titik tiga ini. Karena udah berhenti di sini yang kedua jangan berhenti. Teruskan ya. Salamun, Oh, salamun hiya hatta matla'il mata infak mata mata. Kakak tadi mata agak tak telat. mantap. Mata 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 mata. Salamun salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Lam yakunil. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min Min, ahli minnya idhar. min. Oh, idhar. Ah, Oh, iya Pak Ustaz. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina Nah kalau ini kalau berhenti panjang, panjang ke berhenti mana Pak Ustaz? aja di wal musyrikin Oh, ke boleh. mana? Oh, boleh Lam berhenti situ ya? yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin boleh. Oh, Nanti oke. ulang balik dari wal musyrikin boleh. Oh, macam itu. Oke, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi Iya. wal musyrikin Jangan buru-buru. mung Wal mush wal musyrikin. Kakak udah bisa ya, udah pinter kok. Tenang aja, insyaallah ya jangan Pak buru-buru. Ustaz, iya. Wal mush Wal musyrikina munfakina mungfak hatta nyamber. oh, Mungfakina. oke. Betul. Wal musyrikina Wal musyrikin mung wal musyrikina mungfak wal mus wal musyrikina fak mungfakina iya munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. bagus. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian bagus Rasulullah. Rasulum rasulum minallahi yatlu Lihat selu yatslu yatlu yatlu suhufam mutahharah. suhunya pendek. Suhufam Oh, oh, suhufam pendek. mutahharah. Rasulum Di sini minallahi. nyamber. Nyambar. Rasulum minau Oh, minal. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasulum minallahi yatlu suhuf. Minallahi Oh, Rasulun minallahi. minallahi Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. bagus.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutah mutahharah. Kemudian Fiha kutubum fai qayyimah, titiknya dua, yang ini fi pak, heeh, ini dua heeh. kok. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Bagus. Wama Wa wa ma tafarraqal nyamber. ladzi Wama nyambar. taparrokal, bukan taparokal. Tafa Heeh, tafarraqal ya? Ya heeh. Allah. Di Malaysia kan orang aslinya orang Klaten. Klaten ya? Heeh, Klaten. Klaten Klaten, Pak orang Jawa. Ustad, Wong Jawa kan. Heeh. Ada Jawa. tono, ada dodo ya. Heeh. Wama taparokal, ini huruf O ya. Wama taparokal. Oh oh ya, ayolah ya sekarang baru dengar, kalau biasa sendiri kan tak Taparokal. boleh Heeh. tuh, heeh, tafaruqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraq wa ma Orang nyamber. tafarraqa Wama nyambar. tafar, ada tasdid. Oh, Wama tasdid, tafarrokal. oke. Wa ma tafarraqal Bukan, bukan ladzi nah, tapar. Kalau tapar taf nya oh yang iya, double ro-nya. tafar, oh Par, tafar ya. par rokok. Tapar, ditampar, Wa tapar. wa ma tafarraqal ladzina na'utul kitabi illa Kita, min Mbak. Kalau kita nggak kuat, kita, Mbak. oh Wa kita ma Mbak, terus tafarraqal ladzina utul kitab. Kalau nggak kuat bisa berhenti di sini. Kalau kuat terus ya. oh Utul kita kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. baina Mhm. Bisa bagi wa dua. ma heeh. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab Bagus. Utul kitab. utul kita Utul ah, atau bi. heeh. Utul Utul kitabi kitab. illamam Utul oh ada kitab. Mhm. utul kitaba illa min Mimba ba'di diiklab. Illa mim iklab. Ditahan sebentar. oh Illa kita mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. baina Ya, ulang lagi Pak Ustaz yang boleh. dari ya. Utul. Utul kitaba illa Jangan min ba'ila. Nggak boleh ya. ba'illah Nggak boleh ba'il dari ba. Dari utul lagi atau dari Alkitab. Kalau oh, ba'ila nanti artinya lain. oh, Utul kitab illa oh, mim oh, ba'di ma ja'at humul bayyinah. Yuk, iya. utul. Utul kitaba illa min ba'di ma Ja'at. ja'ahumul bayyinah Ja'at. Mim ba'di ja'a ma. Coba. Mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. oh iya Nah, coba lagi. mim mimba di ma ja'at humul bayyinah Nah, وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا. wa ma umiru ini terus yang Ah, ya pepel nih betul. wa gitu wa il gitu Pak Ustaz wa illa gitu Wama umiru illa. Ro ini mad tabi'i heeh yang berubah jadi mad jaiz munfasil. Karena ketemu alif oh ini tuh. mhm. Wama umiru illa. Ayo. Oh
wa ma umiru illa Wah, itu kan ada liya alis. Nih ada alis nih. Kalau ada alis-alis ini wa panjang panjang. tuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Iya. Mukhlisina lahuddin. Ayo. Oh, mukh mus Mukhlisi mukhlishina lahuddin. mukh Mukh muslihina lahud mukhlisin orang mukh ikhlas. Mukhlisina mukhlisina lahuddin. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kemudian hunafa. Hunafa hun hunafa hunafa ya ini dibaca Pak Ustaz ya? Ini wa nih. Wa-nya iya, kan ada ini ada barisnya. Hunafa awak kalau wawunya mati baru jadi mad tabi'i. Itu pun Dimanjang kalau ya. domah ya, kalau domah. Kalau patah udah jadi lid. Oke. Hunafa'a wa yuki. Hunafa awayuqimus sholata wa yu'tuz Wa yu'tuz zakah zakat. Ingat ya yang kuning-kuning ini wa nggak dibaca. Terus aja. heeh, Wa yu'tuz zakat. oh, wa yu wa yu'tuz zakata Wah, betul tadi wadalikan zal. Agak rapuh dikit. Wadzalika. zalika. Heeh, Wadzalika. oh. Wadzalika dinu Dinul. dinul di Dinul. dinul khoimah Dinul qayyimah. dinul khoimah Bagus. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Terus innal ladzina kafaru innalladzina kafaru min min ahlil idhar. kitab min Innal ladzina kafaru min ahlil khoimah kitabi innalladzina kafaru innal innal inna oh iya. innal inna ladzina kafaru Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin bagus wal wal musyrikina musyrikina fi nari jahannama jahannam jahannama jahan jahannama jahannama pendek kholidin oh jahannama pendek kho ya jahannama kho jahannama kho jahannam kholidina fiha bagus ulaika ulaika pendek humul ulaika il hum syarrul il bariyah il ulaika ula u ulaika ulaika ula pendek oh ulaika pendek ulaika hum ulaika ulaika humul bukan sar nggak ada humul humnya mati oh, hum ha, hum wa ulaika hum syarrul ulaika hum sarul syarrul bariyah nyamber nyamber dan syarrul double ula ulaika hum syarrul bariyah ula ulaika hum kayaknya baru pendek ba ulaika jangan ulaika hum ulaika hum ulaika hum gitu. Oh, ah, cepat. cepet Ulaika hum sarru bariyah. syarrul Sarrul. syarrul bariyah Ulaika hum sarrul bariyah. ya bagus
ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian innal ladzina amanu. Pak Ustaz Berikutnya mana? Nih. innal ladzi ayat Nih. 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihat Ya wa Allah. amilus solihati ulaika hum khairul Khairul bariyah. bariyah. Ya. Ila pas ila ladi Pak Ustaz ini. Oh, Innal. Mm-mm. innal In, ladzina innya jangan buru-buru ditahan. Gunnah. oh in Innal innal oh ladzina amanu. innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul khairul Ha 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 ha. bariyah. Ulaika humul, bukan humul. Hum. Ah, Betul lah ya Allah. iya, hum. Ulaika hum. Ulaika Oh hum. iya, hum Ah, khairul bariyah. iya, khairul bariyah. Ya Ayo, Allah. bagi dua aja biar enak. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yuk. Oh, ila Innal bukan ya Allah. ila. In Oh, Pak Ustaz yang baca yang mana ya? Yang saya Yang punya? tujuh. Yang tujuh Oh, ya. Ayat tujuh. bawah sekali ini kan? Bawah sekali. Bukan ayat tujuh. Oh, Masih fi. ayat tujuh nih yang ini. Oh, anu Ah, yang ah. tadi. Yang bawah sekali kan nanti terakhir. Fiha, Tuh, fiha. ini. Oh. Innalladzi innalladzina kafaru kan Oh sudah. iya, ada Yang ini ini. innalladzina amanu. Heeh, Tadi orang-orang kafir, sekarang orang-orang beriman. heeh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Tadi nampak Pak Ustaz? Oh iya, yang ini. Innalladzina. Mana? Nih, innalladzi ada kan? Aduh. Tertampak. Heeh, Ini, ini, hilang. nih kecil digedein. Nih, innal ada nggak? Ada? Khalidin inna. Kok Ah, tak yang ini jumpa? ujung ini inna Oh, doang nih. betul. Ah, ini doang innanya. Ya Allah, ya Allah. Oh, ini yang betul. Bismillah. Ujungnya doang. In Innal innalladzina amanu wa amilus solihat bagus. Wa amilus wa solihati. wa amilus Wa amilus solihat nyamber. Wa amilus oh kurang nyamber. wa wa amilus solihati T-nya pendek. Allah Wa amilus solihati ula. wa am wa amilus so Wa wa amilus amilus so panjang. wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ah, ah. Tapi kayaknya tadi kakak pendek. Panjang harusnya. Pendek. Harusnya pendek. Yang mana yang pendek? Wa amilus wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Coba wa amilus solihati ulaika hum. Kahum. Kahum pokoknya. Wa amilus solihati I-nya pendek. ulaika hum. Wa Ulaika hum. amilus solihati ula. Wa amilus solihati ula. Pendek T-nya. Wa amilus solihati U-nya nggak dibaca. ula Ulaika hum ulaika hum khairul khairul. bariyah. Pinter. Innalladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Ya Kemudian Allah, Pak Ustadz, yang mana satu ini? tak apa, tenang. Yuk, jazauhum. Ada lagi Pak Ustadz? Ya, satu lagi, satu lagi. Jazauhum ayat terakhir. Oh, Ada. belah mana ya? Terakhirnya, ke halaman berikutnya. Ke halaman maju, maju. Ini lihat di sini aja, Nah, lihat di komputer aja. oh sini. Ah, Oh, di oh, handphone. oh sini. Oke, sini. Jazauhum. Kalau di sana bingung, Qurannya ke halaman Itulah. berikutnya. Oh, Yuk. ini. Jaza, mana? Ya. Jazaohum inda rabbihim Betul. bihim Inda rabbihim jannah jannatu jannatu adn. oh, Jannatu adn. Boleh. jannatu adn Adn. itu tuh Nanti ulang lagi dari jannatu adn jannatu adnnya. jannat jannat Jannatu oh adnnya. jannah Mm-mm. jannatu adnin tah Tajri tajri ta- tajari min tahtihum min min tahti tahtihal oh, min min tahtihal tatihal min anhar tatihal anharu khalidinna fiha panjang panjang khalidina fiha abada khalidina khali khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum waru waru waradu war anhu waradu anhu radhiyallahu anhum waradu anhu coba lagi. Nah ini. kenapa Ustaz? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Coba lagi. Radiyahum Radiyau. Nah, nyamber. radiyau anhum gitu. Radhiyallahu, Allahnya di Eh, bawah. Radhiyallahu, Allah ridho dan mereka pun oh ridho. Radhiyallahu radiyallahu anhum wa radu anhu. radi radiyallahu anhum Anhu. waradu anhu Bagus. Zalika dalika pendek. lima Zalika jangan. Zalika liman. Zalika liman. dalika dalika liman khosyar robah Rabbah nyamber, nyamber. khosyarob khosy Khosyia rabbah. khosyarobah Bagus. Zalika liman khosyia rabbah. Baik, untuk kakak latihan ya. Allah Diulang-ulang lagi insyaallah lancar. insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah ulaika hum syarrul bariyah ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Lumayan agak panjang ya, tapi dilatih insyaallah, mudah-mudahan lancar. Ingat ini aja Pak Ustadz tadi, tak tahu pula ada sambungan di sebelah sini. Oh iya, Kan? sebelahnya ya. Itu Iyalah Pak Quran Ustadz, itu ke makanya sebelahnya. Nah itulah. heeh. Nah, Itulah, tak maaf lah sebab tak iyalah apa. kan kalau kalau macam sendiri kan Pak Ustadz cuman, oh Ya, ini, huruf ini, kalau kita ada Pak coba. Ustadz kurang-kurang kan teguran, Ya, oh penekanan kurang, betul, pemancang betul. pendeknya kan tasdidnya macam mana, kalau tak mencoba kan kita tak Betul, nggak tahu, bila bisa, dah betul, betul. mencoba, Insya Allah dengan kurang-kurang, oh, kan udah agak lumayan kakak ya, tinggal banyak latihan alhamdulillah aja. Pak Ini Ustadz. kan baru-baru ya. Nanti bila Mhm, perlu nanti kalau sudah selesai ke atas, yang bawah heeh, diulang-ulang lagi, diulang nanti ya lagi, insyaallah, nanti biar suruh. mantap. Terima Mantap kalau udah kasih. selesai. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.